sini breken di batanta, jadi min erlipat ganda, tutus ateta dahi kendahina, amin pemberat tapi na ermulia, kalak si malang nanggangi Tuhan, lakam gitni lalapong gitnogan, maka dahikanlah alu tutus, ola lakokan alu mekarus. Geluta babodo ni lakap deka, ola min kita ngitnila, gian cubai setan nasi ngera, juru selamat erbangsa kita pula, kalak si malang nanggangi Tuhan, lakam gitnilah lapong gitnogan, maka dahikanlah alu tutus, ola lakokan alu mekarus. Kekalang ni Tuhan, mereka kurta, jumpa kita ibas menakan wari enda, ibas rema GPKP. Mari ras kita bertoto. Dibatasi pada kuasa, metedah ke kami katandu. Kelah menakan wari enda pe, banci kami makekan katandu. Erdalan kami ibas dalandu, semakadat kami kinulin, semaka banci kami berdampak mankala sideban. Maka pakai kami kemahandu guna nurikan katandu berkesempatan enda. Rekam tabucur arah anak di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekalang ni Tuhan, jape kam ringan, kata dibata, bas waris sendah, ibuat ibas kitab Efesus, bindu 5, ayat 16. Baginda kata dibata, pergunakanlah kesempatan silid ibas kam alum huli. Sebab, wari-wari enda lakap muhuli. Muriah ukurta, baswar sendah nanda bapa tulang senina, jape kam ringan, ipersengeti kita, karena uga makekan waktu. Bagi kita, maka kita enda enggo itebus, alu darah sumurga. Yesus git mate, ikayu persilang, gelah kita banci iselamatkan. Selaku kita anak-anak di bata, lanai harus na kita ngeluh ibas, kegeluhun sing kesuh, ngeluh ibas pinakit masyarakat, ngeluh ibas dosa, sebab kita iajuk guna jadi sira dengan jadi terang, guna arah dirita, arah kegeluhan ta, arah makaikan waktu selepas kita, arah perbahanan ta, terem jelma jumpa ras nandai Yesus ibas kegeluhanna. Maka ini nandai Rasul Paulus, pergunakanlah. Artinya, menakan kita mendakwari pagi-pagi enda, bagi sekali berngi tunduh kita, wari-wari inta waktu ta, siaturkan alumuhuli, eralan kita ibas kinulin, olah kita menyimpang ku kiri ku kanan. Sebab kesempatan silit ibas kita guna sipakaikan guna menyaksikan Yesus. Maka sipakaikan kena kai pe sidahikan du. Dahikanlah tempat-tempat guna Tuhan, labu guna manusia. Maka bahasa sini katakan kairos. Kairos artinya uga banci sipakain waktu guna kinulin, guna mempermuliakan di bata. Maka laban silang sipakaikan gagah kuasa serna idur di batanari. Telah olah wari-wari wari-wari kronologi. Kronologi ini artinya
berlalu bagi saja. Tapi ya teta, laku kita anak-anak terang, si pakaikan kesempatan sebab iblis setan, bahasa Petrus bintu 5 ayat 8 dikatakan, berjaga-jagalah kamu. Sebab iblis setan bagi singa si erngau. Adi lengah kita, adi menyimpang kita ku kiri ku kanan, lah kita setia, lah si pakaikan waktu ta wari-warita, ijerngem na kita. Adi ngoi jerngem na nada bapa turang senina, latih kau. Begatin darat PT tenggo mesra. Maka, si pakaikan alu muhuli. So, dahil Paulus mengatakan sa, sebab wari-wari enda, lakap muhuli. Ponero ikatakan. Terjemahan aslinya jahat. Maka mari pakaikan alu kinyulin. Telah alu bagi terpuji di bata solideo gloria. Marilah kita toto. Katandung gue pesakan kami. Ajari kami Tuhan. Gelah gedang-gedang kegeluhun si keduman kami. Tuhu-tuhu ke banci ipakaikan kami guna kemuliaan itu saja. Beri gegah kini ngasupan man kami guna redalan kami raskam. Guna banci ipakaikan kami waktu si keduman kami Bapa. Reh kami tambujur arana di Tuhan Yesus Kristus. Amin.